President United Democratic Party East Khasi Hills Batita Starwell Khan Ubadeiru MDC Kesora but Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ulong bu umpai perkhat but omla ban mudur bu kertong ke NPP na soyong constituency ba samlen malnyang bu undang don ke jing perkhat kena hakakam san hima sima kani jing tho ba titas kalong halor jing keno ba samlen ubala bu jing kali ba UDP ka don kanung ki MLA bakan la ban penkelai sarkar la da ujab ukertong jong ke UDP na soyong kata uba sencar lingdo ngam sempoi perkhat bai ba samlin peleng idang lengkot ke jibut ji perkhat nganang perkhat ba di brio bela long mesyot ka politics kenrai dapi snap ya ke jingkren ke jonga po soyong ngakam ong ba da job u kandidat jong ke UDP na soyong ngandon ke jing penkelai ke sarkar kata ka kentien nak kaliang ke jonga ban ong ban penkelai ke sarkar ke kami ndai ka ke bangakren tu si kalong ba hadin jong ka election la bandon sibun ki jingkala kaya fair ladang ong direct ban penkala sarkar kata kamu ngade bandon ka nongrim ngade bandon ka ki daw ki bobiang ban proof ya kata ba lada job na soyong penkala sarkar den renga kham keren gumta kejing keren jonga kalong ba hadin ladang ila ban penjob ya iba ba sensyar na ka UDP kalong ba kala bandon sibun ke jingkala kamut ke jingkala ke parti ke jingkalanya ke parti kana penkelan susu ke parti kana aimen sim su i MLE bandon nak hatwe ngut kar armut kidon sibun ke jingmut pi de nga nget ba iba samlin imdei ban struktur bakalai ke banga keren henrei ide ban sengap ba ya ke banga keren syong hai ya nu in berat ya nu in berat mo ka syong hai rena kaliang ke jonga hinga company kanu nu kentien ban ong ba ngan penkelas sarkar ngam lak bor ngale ngam deu MLA ba ngan penkelas sarkar ki ban penkelai ke sarkar di ki MLA mdi ke parti laban kedo hang ni bagi election kepala pensangi aswa haga soyong constituency on penlong haga putrek jong jemang mentau snem